via Kamal Kanwar online TV channel. Rero lan kone de content shall ken ware te kon ke traditional leadership re dwaran and traditional leadership ta kwartin content right ken ware ke shange wal ke ta dan ruin ware ke ja ke de kon shal de kon shole shete ke kwar content right ken ware so jidi ende kon lar no sher te kon ka kwar shop ko diok no so kan kwarto ken content right ka kon itenas akan ban right tin tam ka jan gwasa me long kwartin rich da which long dien long mutedi ki mala kana ala no mala kana ala de mutedi so gorje en wode kon nyak la dien re society kan wore mute kone there are land mutedi kon tam take a confusion to one along to joy kit to walk no kan confusion to kan ko shiran cho de long kam dong daro le de katam ke la kwar la bere kwari ba mu da dien miship teten gwasmo ba je balat no ka kwar da wi mi cha kwar cha ja kwan la shunga kel ka neka lammen cha kwan ga kwi la ja le de la tok no ba kwar ba janga kwar ka gwase dan a very important ke meta ka long medir mi cha ora ma me kwar la ngai ka gwan go ba jode ba je lot mi shariat ka jan ba che bula na bang ka che kur ba che jangu ko lora bang no ka che dungran ba che kan no ka nyok tok ba be je tit ka gagang ka te ram yena ba mi te ka mi gor kare wich ba chol be nyur ka na ken ki ba manan le ro dare wich ba je lat so ban ra che me ban ne je nywa kel ka do bu dana dong de kon linga je are ler kan me mi jiram jidit Kanwar online TV channel naga jen wo jende je nyoga na asen ko kien en ban chure rajanan lat kono long kwaratin te re wich nuare kiete roire win nuare rolien kiela let kana no kiene ni chalga no traditional leadership kieta shengaro je walkan nuare dara ruin mutede kan kwara content right kan nuare ka kwarin kien kan kwara to kwadang diok te chari alga gwad me tegten kan kwadang diok tie kan content right ka nuare ka tedian bana je to ka manyam te ka kwarwich me cha kwanye ja kwarwich chere karame cha nong ne je jwe dial no ramo bo wije mo be je bot shala kwarwich kwaren ko kien ka didwich panken ka kwar achen kan kwanye no jene kwar michiguren madgwa ke la braje dana manlat ken la jalianka so didwich kimen kwara cholo no community leader ne to akane konte la ngoda yat kapin mitem latke they are decision maker ken ne ko la diene kwala cholo helder ne diodien ke guk to kon ke guk at rain ware ka traditional tana ka jenwal ken go to tandien ke juwal alo tandien la ke jeno gwang ne ka bane kutun kona shiko gwang duno taraka titiken yal ken go ti wa lwangdien wa jenong win to gol tandien uken lwangdien uken nong wi afrika dial ko kenati ke jeken kare wich titi ka kwaran content raikana ala kwar mum gwasame ajen kwar wajamo kwar waja ajen kan ne content ka authority ke responsibility ke kwi wich mitem latke chikinying development ka ke tam de leadership ka ja gorga jam kwaro jamo jaram dan la wero ke niti gol ban mitem latka so ram mo very important in kwarwich so kwarwich oda yura ka do la live no dan me be ka kwich akana ne chup kanu ka ne kon la diene kanu ka gu ram mo kwarwich point jen ngait ndial kon lat ko riena ko jente communication ke jen lingwain control dire wujana so rama me chere ka kwar kuma de lar no an kwar mane du no roaje ne kon atila jiwach kwar de muko on shore dit ki elders ken dit tegen go long mudi la kan shalga community leader ne kene kon de right community ene community tamate ko ngote ke diet mo la roi da lenka mi che jo che to ba yiglen gwanu cha jo me cha je to be diet
so kan dit ka kwar bore nuare ko kan kon te la chang te mlat kan ja kwar dit nyam ba ga kon chol kan e ti chol ge dit ne dit ti mite mi kan la dio jan ba do ba ko lat ka jogro mo ko ngai kan chiang ke lu ke ngai kan den kon lat ka rodien man ja gwa de me ka go ti la ya tun na ten tang god ni kan nuare la ja lat kan ken la diene o mite mi ci tuok bu kana tag jok mite reng mi ci de tuok anyong mite ga ne ti je gwach ka dong te ka reng mi ci kana lat wa ba ka re bokka ja so kan de tine ka kwa dang jok ten konten ten ware te ka ten ke ten konten lut kan ka ano mel bu kon ko do ba de reg de ja kap chonga jamo en reg mite ga reng mi ci tuok ne konte la te la le de long kan kwar goch en kwala shole shif kenyam ka jan kwarwich kan edit kan binyurone ko kan edin content ngot te ka pindien ci ga nas customer law te ka dit la kare la kamo bi ga nyur kel ga ne de content la chef bi kan duru kon dong ne na shenga ja bi kan kalat set ko de na kwene di ano nyong mu te reng mi to dong te ram cha go je ka de je la di no mo ki de je cholo di en reng mi ci to ko kan ite kan e kon la nyur bu kwarwich kan di de to bu ga nyur ko do dan de reg mo de ja kap chonga ja ko ken te ken ka experience ko ngai ken de kon lat ko rudin so la kan ngala kan ga ja ko bu ka de tek tek alon ko do dan ba ka lat ke ja ay na me kel manderan da ja ngai ke ja ka jan gwazmen tam ka jan chianga chin wor che bentena chete ko take some challenges ke te gai ka na dan tam ka jan gwazme munyo de gwa tam che na tel quarter go na tel did botle la roch amene go gwana shi ka go yone telante ko ken le kan la chik chele chit ka ta dan la kan wi la kan ale de ka awana me je to ka ta dan to ko te ka ja chit kare nu to ko ngwan te ka ten anyok ne de ngwan na put gwazme na gwazme so no mo challenge kel ko den wade ka den le rawdo gwazme ta dana shi na shi technology ben ga ki modern no so na me she kwar nuare che yarbo kwar wo ko che wono ko gop ko na ga yo ke chi cha yo cha ga nyam me de na pingwa se dan te mi chalo gop ko ngak mi tere mi chi to la nyur na ba jalat kalat al tok tok o baram ba ko dwere me la dwere bara te me ke jan gwas me kene ko la kwar a change rana ne me tok ke de chong de to ban mi cha to lo mo ke yo kwa do be bet bi ta dan dong de ru ke jen mo be chu jek so cha ngula yar na mo cha ta sien kan nuare cha je yar so nuare gor kan de kan char mo ga de kan kan men jok ta dan dong de nuare guren yen ke jen ala nuare gor jen traditional yen ke siande ne wal de kan ka palam bom bom de kan ngaje no na din ruajena mitere ki to la jale al kayna kala ja ka ko chongna na so jen rob danan bunwar bi ko bom goje mona dien bolong gor jen o kan dit de ga kamdus diten kon roi kana de kan jodi de kana top so na dien mi jodo mi she top dara ngaje gwano weje mo che jenok ko dila lianga ka so kan got kwa dang de ko te ke very important ka community dan so de ga yigor no de ga lalat kwar wech did we ka kan go de lu ngwana go mutal mi lat kana de ga woch kare kware kon daga tan ko tam mi jin green ware ne lut kan kalunga kan go ko ton rai win ware kelo kan riyan kan ngana ka go so na me go ko kwaran tam rai ware